z'ukwezi kwa karindwi muri 2024 ndabasuhuje ejo kuri 25 z'ukwezi kwa karindwi muri 2024 abavoka baburanira Victoire Ingabire banditse itangazo. Iryo tangazo rero rikaba ryerekeye ari igisubizo baha Perezida Kagame ku magambo yavuze kuri Victoire Ingabire. Baratangira bati uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2024 twebwe abavoka ba Victoire Ingabire turagira ngo tumenyeshe ko dufite impungenge ku magambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ayavuga ku mukiriya wacu igihe yiyamamazaga muri ari amatora yabaye kuri 15 z'ukwa karindwi mu 2024. Ayo magambo ya Perezida wa Repubulika baravuga bati arasebanya, hanyuma bakavuga ko ari amagambo usanga ahubutse kandi arutwitsi, ndetse akaba yashyira n'ubuzima bwa Victoire Ingabire mu ngorane. Ngo kuwa gatandatu ku itariki ya karindwi 2024 Perezida wa Repubulika ngo yafashe ijambo igihe bari muri mitingi mu Bugesera. Ngo yavuze ko u Rwanda rwateye imbere, akomeza kubivuga, ariko ngo ageze ahavuga ko ngo nta muntu ushobora kuza ngo kugira ngo asenye ibyo twubatse. Hanyuma ngo arakomeza ngo aravuga ngo murabizi ko hangaha ngo muri twe ngo hari abantu nk'abo ngabo ngo bavuga ko ari badakora politike, ngo batavuga rumwe natwe. Abo bantu ngo yaravuze ngo bigira abantu badasanzwe, ariko ngo yongeraho ngo abantu ntacyo bazakora ngo kugeza bapfuye. Ku itariki ya 9 y'ukwa karindwi mu 2024 Perezida wa Repubulika mu bibazo n'ibisubizo yagiranye n'abanyamakuru, abantu bakora ku mbuga nkoranyambaga, icyo gihe ngo bari ku Murindi muri district ya Gicumbi. Icyo gihe ngo yaragiye arinyega Victoire Ingabire ngo avuga ko ari akagore gatoya k'akajenosideri, kavuga ku bajenosideri. Perezida yaramunyeze, yaramusebeje, ngo yibwira ko ari umugore ukora politiki, ngo ariko sibyo, ngo kandi ngo ajya yibwira ko yaba presidente, ngo yaba perezida w'u Rwanda, ngo kandi nabyo ntabwo. Mbese yararimo amwisi. Barakomeza bati kuri 13 z'ukwa karindwi Perezida wa Repubulika yarongeye atanga ikiganiro mbwirwaruhame agiha abanyamakuru. Ngo nyuma y'icyo kiganiro yarongeye agaruka ku bikorwa bya Victoire Ingabire bya politike. Noneho ngo aravuga ngo ahora asakuza, ngo n'umuntu uhora asakuza, hanyuma ngo arwana n'ibimurimo, hanyuma ngo akorana n'abantu ngo barwanya leta ngo bari muri Kongo, ndetse ngo n'umuntu uhora ashaka kuvuga u Rwanda nabi. Noneho rero ngo arangiza avuga ko ngo uwo muntu ngo azarangira nabi. Ngo Perezida yongeyeho ngo ntabwo tuzamureka, ngo ari Madame Ingabire ngo cyangwa Sharonana, ngo ntabwo tuzatuma bagera ahantu mu bikorwa byabo ngo byagira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Ngo nibigeraho ngo iteka ngo bigezeho ngo tubona igisubizo, tubona ngo ko tubikemura. Ngo iyo bavuga babeshya, icyo gihe yabwiraga abo bari kumwe ngo mujye mubabeshyuza, ngo ariko ngo nibajya barenga umurongo ngo ingaruka zabyo ngo ziragaragara, mbese ngo bazazirengere. Ayo ngo ni amagambo yavuze aningura Victoire Ingabire. Aba bavuga baravuga bati ayo magambo iyo yahuje ko mu mateka y'u Rwanda, mu mateka ya guverinoma y'u Rwanda harimo ko abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye babanigana ijambo, hanyuma bakavuga bati murabona rero ko biri mu murongo umwe n'ibyabaye kuva Perezida Kagame yategeka. Baravuga bati Human Rights Watch, uriya muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, vuba aha ngaha ngo waranditse uvuga ko abantu bavuga ibyo babona, abanyamakuru, abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi bantu bavuga kuri politike, ndetse bakagerageza no kunenga za politike za guverinoma y'u Rwanda. Bamwe ndetse barapfuye, abandi barababurirwa irengero mu buryo budasobanutse. Human Rights Watch rero iravuga ko muri mwaka wose wa 2024 ndetse no muri by'amatora y'abadepite ntabwo bigeze batuma abantu bakora akazi ntabwo bigeze batuma abantu bakora iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iby'amategeko abemerera, cyane cyane mu byo gukora. Bavuze ko hari nibura abantu 12 bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bafunze. Bakavuga bati ntabwo ari Human Rights gusa yabivuze, baravuga ko Freedom House ni ikindi kigo nacyo cyavuze igiherutse kuvuga ko
kimaze gukora inketi cyabonye ko u Rwanda atari igihugu kirimo umutekano, atari igihugu giha uburenganzira abantu, ndetse gitanga amanota kivuga ko u Rwanda rufite 4/40 ukurikije uko abaturage bacyo bishimye n'ukuntu abaturage bacyo bashobora kugira uburenganzira bwabo. Bavuga ko ubutegetsi buri mu Rwanda ubu ngubu ni ubutegetsi bukanyaga bukica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bagahora babashyiraho ingenza, bagashaka kubabuza kuvuga, bakabafunga mu buryo budasobanutse, babahohotera, bakabakorera iyicarubozo, abenshi bakabica, ugize Imana agahunga. Ikindi kigo cyabivuzeho ni Federation Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, kuvuga umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nawo wavuze ko guverinoma y'u Rwanda ngo ntabwo ishidikanya mu gutsemba abatavuga rumwe nayo, abo babona batemera ibyo ivuga, hanyuma bakavuga ko bashyizemo abantu icyoba ku buryo nyine ntawe utinyuka. Ibyo rero babikora abantu babafunga mu buryo budasobanutse, bababuza uburyo, bahora babasuruveya, babashyiraho ingenza, ndetse bagashaka no kubazimiza, abandi bakazimira, cyane cyane bakoresheje uburyo FPR yonyine izi ibikorera bariya abantu rumwe. Baravuga bati n'imiryango itavuga rumwe n'ubutegetsi na opposition politique byose barabinize kandi babiniga bakoresheje ihutaza. Baravuga bati nta rubuga rwa politike ruri mu Rwanda, hasigaye utuntu tw'udutsiko dushomekeye. Baravuga bati hari amaraporo menshi kandi yizewe avuga ko abantu bose bari kumwe na Ingabire muri politike ye bose bafashwe mu buryo budakurikije amategeko, bakorera iyicarubozo, abandi barabura, ndetse abandi barabica, bagenda babica umugenda imyaka. Bavugamo Illuminé Iragena waburiwe irengero mu kwezi kwa gatatu 2016, bavugamo Jean Damascene Habarugira wishwe mu kwezi kwa gatanu 2017, bavugamo Boniface Twagirimana waburiwe irengero mu kwezi kwa 10 2018, bavugamo Anselme Mutuyimana wishwe ku itariki mu kwezi kwa gatatu 2019, bavugamo Eugene Ndereyimana wishwe mu kwezi kwa 7 2019, bavugamo Sidiyo Dukuzumuremyi wishwe mu kwezi kwa 9 mu 2019, bavugamo Theophile Ntirutwa uri mu y'abagabo uri muri gereza, ngira ngo bamukatiye imyaka 7 kuva mu kwezi kwa 5 2020, muzi ko nawe bayishatse kumwica akarutoka. Hanyuma na Vena Abayisenga wishwe mu kwezi kwa 6 mu 2020. Baravuga bati muri biriya byose ari abantu bafashwe badakurikije amategeko, babahohota, ari bariya bose bagiye bakorerwa iyicarubozo, ari ababuze, ari abishwe. Nta nkete n'imwe yigeze ikorwa. Abategetsi b'u Rwanda nta nkete bigeze bakora kuri ibyo, nta n'umwe bigeze bavuga bati byakozwe na kanaka. Ni ukuvuga rero ko ari abategetsi. Baravuga rero ko ibyo byerekana nyine ko leta y'u Rwanda yakomeje kwimakaza ubudahana mu byikora byose, cyane cyane ubudahana ku bantu bose bica uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa se bagahohotera bariya bamwe. Baravuga bati ntabwo byumvikana ukuntu perezida abizi kandi abigendereye, ndetse usanga ashaka kubishyiramo ikintu gisa no gutwika, abikorera Madame Victoire Ingabire, akomeza kumwita umugore w'umugore kagufiya k'akajenosideri. Baravuga ko ibyo bintu bihabanye n'amahame ya demokarasi, kandi noneho iyo bibona perezida bikaba ari agahomamunwa, bikaba bigendereye kugira ngo anigane ijambo Madame Victoire Ingabire utavuga rumwe. Baravuga rero bati muri ibyo bintu by'ubutoroherana, byo kutoroherana, muri ibyo bintu byo kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baravuga bati ibyo bintu birimo amagasa, birimo ingorane kuri perezida wa Repubulika kumva abivuga. Niba rero avuga ati Victoire Ingabire natahagarara, natareka biriya bya politike, tuzabona uko tumugenza, tuzabona igisubizo, hanyuma akavuga ngo azaba areba ibizamubaho. Bati ibyo bintu kumva perezida wa Repubulika bivuga n'agahomamunwa. Baravuga bati kumva perezida wa Repubulika abwira Ingabire ngo uzarangira nabi. Baravuga bati ibyo bintu ni menace, ni ukuvuga ko ni iterabwoba ku buzima bwa Victoire Ingabire ndetse no ku mutekano. Baravuga bati ariya magambo yose ya Kaminuramuhini, ariya magambo yose usanga ashaka kwambura ubuzima Ingabire ari cyo agamije. Baravuga bati ikigaragara ni uko ashaka kugira ngo Madame Ingabire yihebe, ndetse n'abandi bose bashaka kugira ngo bazakore politike y'ibihebe, ariko cyane cyane Madame
Victoire Ingabire. Baravuga bati kandi ntabwo ari byo gusa kuko no kuri za video YouTube usanga hari abantu bo bagiye muri uwo mujyo. Bavuga video YouTube yagiye hanze ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 2024 ikaba yararebwe cyane, imaze kurebwa n'abantu 34,000. Umuntu ukora ibiganiro witwa Apotre Mutabazi ngo yaravuze ngo Madame Ingabire ngo agomba kuvuga ko yagize Imana, ngo kuko ngo ngewe iyo mba mu bantu bafata ibyemezo, ngo yagize Imana ko ntafata abantu bafata ibyemezo, ngo ngomba guha umurongo by'abantu bagomba, ngo ngewe mbona Victoire Ingabire ngo akwiye ngo isasu mu mutwe. Abavuga rero baravuga bati ayo magambo nayo birerekana ko nk'uko byagenze mu bihe byashize ko Madame Ingabire ko bishobora ku buzima bwe buri mu ngorane, kandi noneho biriya byose bigakorwa nta gihana, nta muntu ushobora kubakurikirana mu bucamanza, kuko baravuga nk'uriya Mutabazi kumva avuga ngo ari we ngo ari ufata ibyemezo ngo yakubita isasu mu mutwe Victoire Ingabire. Bakavuga bati ibyo nta n'umuntu uvuga ngo ati wowe Mutabazi wakosheje, kuko kugira ngo umuntu uvuge ngo uzamurasa ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Abavuga baravuga bati rero kwihanangirije guverinoma y'u Rwanda ikintu kizaba kuri Victoire Ingabire nibo kizabarwaho. Barangiza bavuga bati turahamagarira Perezida wa Repubulika kureka Victoire Ingabire akamuha uburenganzira bwe bwo gukomeza ibikorwa bye bya politike. Icya kabiri bavuga bati agomba kubwira bariya abantu bose, hanyuma akabivuga mu ruhame ko umuntu wese uzashaka guhohotera Victoire Ingabire mu buzima bwe azagira ingorane zikomeye cyane, azakurikirwa n'amategeko, hanyuma akagomba kwiyemeza kuzacunga umutekano we no mu bihe bizaza. Bavoka rero babisinye urabona ni Ian Edward n'umwavoka ubirondora, harimo Emily Osiemo Lumumba Aiko Advocate n'abavoka babi Nairobi, hanyuma hakabamo Elisha Ongaya and Wambola Advocate n'abavoka babi Nairobi, hakaba Kate Gibson nawe abirondore mu Bwongereza, hakaba na Philippe La Rochelle uba i Montreal muri Canada. Ngiryo itangazo ry'abavoka ryashyizwe hanze ejo batabariza Victoire Ingabire kubera ko amagambo ya Kagame baravuga ko ari amagambo ashaka kumwambura. Ngibyo nguko ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaseke.